o te whatara whawhele mai moanga no tātu nulo whapenana mai mo mai, so se tawhai fia e le ngato Samoa nei, ai whape fo ia tunu mamau i le tua ma le au nangara nei, a lau Samoa Entertainment. Whatara whatu fo ia au na tutoki e le tua, o loo whano no manua wasa manui au Samoa. E momo atu i tātou tala, mai le se furu tolo mo li yanga, e whaasanga i le fionga lau timuia, wale se a fōwa ai o whainga pio pio, ma whainga pāna tua, whatosina e whamoe moe, e whatau ai pe whatosina i le pānota, o lewa manino, o i la tau uma e to se furu mane tolu o le la tu la i luman whamsnonga, o moli mauia, sa tu i nātu, ia se lengi ia te la tau. O le mawarunga se lengi e pe ona maua, i le tulanga e pe ona iai i le tui nātu se leni e tolu se lau tā la. O le se leni mawarunga lea na whaamatu atu i se tasi fo'i o mori mau o le la atu la i luma le whaamsnonga na tui nātu i le se leni le tolu se lau ia te ia. E se mai i isi mori mau le fo'i na lātu tā ua se lau tā la, lua se lau tā la. Sa whaamatu atu lea ma le whaamoe moe. E whaato sinai ia lātou whārota. O mai le toa tasi la, o lesi mōli mau, e a toa ele se furu ma le tolu, o mōli mau e pei ona i luma nei, o le whaamasnonga, o le mōli mau lawa ia tasi, lena ia tau tino maua ia whaidoa, o pi supo ma tusa apa e leni, sa tu ina tu ia te ia ma le whaamoe moe, ina ia whaato sinai, pe pālota atu i le fionga lau tipu ia. O le tangi lea e pia na whaowina i le tapunia ai le periota mō le whaamoe moe, e pia na ei ia tulanga o tula fono whenga pālota le na whaoluato i le fionga ta i li seu, fiti ai maasu o le sa ia umia le tofi o le tumalo. Le na savali ese mai HRPP na manu malo mai ai le whenga pālota le so lua suma le ipo o au kusa te sangan si mawai atu nei. Ai ave lana lango lango i le whaatua tue le atua sa mō utasi mō se manuia o lona i tumalo. Le fionga lau te muia, o le se a fōwa ai le na manu malo mai le whainga pānota le tita le tumalo vai maunga numero tolu. Sa tau vāo se sui tuto tasi mō le whainga pānota. Pite iane, leo se tasi sa se ei, le tofinga minista o le mtanga lunga tupe le pai ingan se mwai tunei lona se punu male pitu. Ina ua sa papali ese le sa whapito manisio fionga minista ma whaatuina le lanto vahenga whaupwhai ua whaingoina o le Samoa o poto. E leo mai roma le temi nei le whaatulangana le whaamsnonga po a whio le avala awai i le mta aupu tautangi whainga pānota a le tumalo vai manga numero tolu. O le ua sa no ma tu alalo le taitai o le malo le sunga lau le mani tole o te apana tai vao Forces Smith a nga i le whaidua inga ma le iuni la kapia Samoa ina ia wha ase e tua ngalu nisio ta mariki le olo iai i to finga i to tonu o le la kapia Samoa o se whapoponga le te iona nei tala. Marie e whale o mawaenga e nane foi le ana lau tō whana mula ulu o uputu sa sa o aia i au tau alo whangia se e whatua ngana o umano te talo atu tu lau lava le sa veam te te whono sunga i atu le o atu ngalunga nā le iai le tunu o te minei i au tau alo whangia o le whaololo ma au nā le tātou malo. Mātou te le tau mua alo foi, o la ngona nā le utu atu. A whai te whaale tau wala i lo tō whina ngalo. E ana tātou se e lo lea i le au tāwhi loa, a wāle wha moe moe. E la whatu foi le tu o le vai matawheo, ma le foi tu o le vai a auto uma, o le wanga i nei e whatu le unifou, pēr whai tau te le tasi. O lau lea whaololo mau. It's gonna get worse. Pea whai o mele la tātou tau whai tū uma. O no olo le tū langa. Tū lau lava. Ia bese ai tātou male uni. Ale lalo langi. Gonna be suspended.
That would be the worst scenario o ia tato mea le whaipinonga tēnei nei. E tasi lava le whautasi o le motu tele sa la whai, na le waa le fio anga o sa longa o whaingoina o le tole tolo o ta mauli, o le wato ai whanua, ia le au waa ma le fionga fo i le kapiteni, o le tole tolo o ta mauli, ma o leo lo o wha mautu, i le a fio anga o mautaa, mo la tu ta penanga msau nuninga, mo le tu unga whautasi, whamna tuina o leona sumar whatau sanga, o tuto tasi o Samoa. O se tasi nei o whātantanonga pe na pisiringi ai e le sui o le lua ampi po le siufongo Samoa ia le kapiteni o le tolo tolo le tamauli. Mako kau whai ama koe kapenga mako le ngā kaua ia kapenga ngā yupa a whai ama ko pokarame a mako whiga ia kui ngā yuso lo kambua kula wala ia pe makio makianga wakasi mai ia ave ia ile whamangu ia mar whamalo si au whianga ia aku mawinga pe o se kala iskai mo sola o le nganga o ngai me o le keep o le tradition ma le culture o le ka koa ku o Samoa inga ia mai foi ka ngaka ma baka ia i lea foi vaenga sa feo ai ka kokua ia so ka bua ia armanga ia la le mai mal sisila ia o le mo ka ko fi mal fer ia la ngau le foi ka penga ke fongi ia o si sa fo le o le foi e sa mai mongongo ia o le litorina ia fa pe foi ia va fo le mai pia ia so ele fa pela o le ola ka ko fia o le o bolsa va ia la ngau le ka penga uma va o le mai foi o le ngar kai le o vai o ke kar kongo le le foi la ko ka penga ma la ka va mo le si ma ko ia malku mo foi nga o le ba le gua pe sukas ia le sa fa mo ia inga ila va o le au va le ma fainga ave ia e fast food balu le walo e fuala bala ma fai foi nga ave fast food hongo ia por fast food fa fuanga ko akele por ko la que la va ia e se ile ka apa ia ma kapten ia mai na tanga wenga o leo e lua se la wafe tala le fatupenga anto se foai po ni mea faitino e whaongaina le matanga wenga o leo na fatupe mai le whainga paanga le malo au se talia po leo o mai le malo au se talia pa pelo tatu watunu matanga wenga o malo i Samoa nei wa se foai le titi ai tele na wale nei foai e peo na fua tu le tau le na fatupe o mai o loa ko vaenga ia wa tu ina mai mo le whaongaina le matanga wenga o leo i le vai tau tonu po le taimi le na whamana tuina i le tuto tasi le malo Samoa o se tasi nei o vaenga watangi ai ia le moni ma le la lata o le maftanga ngā rurue whaipaanga ale malo au se tadia pa pia foi ia le matanga wenga o leo le tatu watunu whapteia le fionga i le sukopsina le matanga wenga o leo li a tau e Samuelu a pumisanga le fasosoni ma le tau auanga le leo le malo au se tadia leo o mawhaiona whatamuina le nei whaamoe o le nei foa ia le ngata o le a whaongaina le matanga wenga o leo i le teimi au whamantuina le tuto tasi o le atunu ai mo le anga i luma le whaatinonga hui o la taunga luenga o le a whaongaina lava e le matanga luenga o leo e leo le teimi mo leo wanga le lei mai le matanga luenga o leo ale malo au se tadia mo Samoa nei telepoi ni se vaenga wala to kuai ia o wa lava le malo puipuia ma le whaatinonga o le au nanga ma le tute whale leo o tatu no sini mani sio vaenga wa au sia le matanga luenga o sio manga puna oa ma no pana tura a o iai le nei va yaso i le whamana tuina o le va yaso sio manga o le fionga i le minista ale bena ale lena sa noa e whapula a toi manisio whianginga le ua o siam sainia a o iai le tātou nuu le nei vai aso mo le whamana tuina o le vai aso le sisio manga o se whapoponga le nei o nei tala.
E soa foi o le amoni mawinai le tāua o whenga paanga mo le au sio sini au tū ma fuafuanga al tatou malo e ala lea ina malienga ma whenga paanga o le a wha saini ai wala popitonga tu ma oti o Samoa to ke lau Association of Recycles, Samoa Recycling and Waste Management, Waste Recycling Environment Network, Male Conservation International. O se pine wha maulea o le whātua ina o le sotanga al malo mana paanga ngā lue. Whaftai le langalanga sua paanga e peo le Chaika, the National Energy Management Agency, the NEMA, the ACRA, the UNESCO, the USAID, the START, STREAMA, the REN Conservation International, whapea le taupati mai o i tu maro, o lo tawhanga, le pā, a le pata, ma le fioanga o tāno le ia, o mawhai ai o na whātinoina ne ngā ruanga lei, o le lumana i manuia o le tātou atunu. O whawhonga tūlanga peo ana iai e se whapopongo tātou o unanga tala mena tu Samoa. Tātou whira i le so tāu lona tawarunga soifu.